Ćao svima, dobrodošli u moj novi video snimak na mome YouTube kanalu Alfred 1000, a to je reakcija na stare moje video snimke sa mog YouTube kanala. Sad sledi uvodna špica, pa se vraćamo nazad. Počinje video. Danas ću snimiti za vas reakciju na stare moje video snimke. Ukoliko vam se dopada, ostavite like, share, subscribe i delite da što veći broj ljudi vidi i da me podrži. Svaka vaša podrška mi je neophodna i jako mi važna, znači mi. Hajde da idemo do 300 subscribe-ova. Kliknite na subscribe, ništa vas ne košta. Hajde da počnemo. I evo ušao sam na svoj YouTube kanal. Neću na sve video snimke da radim reakciju. Neću da traje ovaj video snimak 1 sat ili 2. Nek traje manje od toga. Neću vas smaram. Sad ću da scrollujem dole, da nađem svoj stari video snimak koji sam postavio pre 6 godina. Inače, ja sam počeo da snimam pre 6 godina sam da snimam za svoj YouTube kanal. I evo ga video snimak. Dobrodošlica na moj YouTube kanal koji sam snimio na Zavetinu kad je bila moja sestrična Teodora kod mene. A posle Zavetine drugi dan je postavljen ovaj video snimak. Tada sam bio prva godina srednje škole. Pre nego što sam počeo da idem u srednju školu u Jagodini. Ali da gledamo. I dobrodošli u moj YouTube kanal. Ja sam Alfred 1000. Ovaj intro me podsjeća ko da počinje vesti. Bukvalno se vidi u ovom video snimku kad sam bio mlađi. Neverovatno. Svi, pošto ako imate vaš YouTube kanal, možete sve moje snimke, video skečevi, to možete vi da mi subscribe-ujete i lajkujete ili komentarišete. Horror igrica. Ovdje malo Teodora kad me snimala skrenula telefon na drugu stranu, ali nema veze. Ovdje sam ja pogrešio kad sam rekao ako ste vi youtuberi da možete vi da mi lajkujete, subscribe-ujte i da mi komentarišete video snimke. Ma može svako da subscribe-uje na moj YouTube kanal, da moj YouTube kanal raste i da dođem do velikog broja subscribe-ova, ali treba se potrudim da bi dostigao do toliko subscribe-ova koliko želim. Ali mora se potrudim dosta. Ima Minecraft. A sada, to je bilo sve što sam imao. Doviđenja i čao. Idemo dalje. Idemo sad ovaj. Ćao svima, ja sam Alfred 1000, a ovo je moj Ice Bucket Challenge. Opet stari intro. Sada nešto novo, moj prvi Ice Bucket Challenge koji nikada niste od mene vidjeli. To je prosipanje vode na glavu. Ovdje Teodora me snimala sa svojim telefonom. Tad je bila malo
slika loša. Pa smo stavili, izvinite, ako je loša kamera, to je zbog telefona. Ali nekako je ispalo dobar ovaj video. Zato što pravda, vidite, imam kofu sa vodom i trapar sam na glavu. Samo se javi moja odlična youtuberka Teki, koja od Teki na dužnost. Malo kupiraš od mene, ne moji neću dati video, ne leze. Evo, kao što vidite, tu sam ja, verovatno me znate od nekud. Ako me znate, dajte subscribe. Kad kažem, onda ti moraš da prekineš na kratko. Aj, 3, 4, sola! Malo sam požurio kad sam prosipao vodu na glavu. Pre nego što je rekla Teodora sada, ja sam sunuo vodu na glavu, a trebao sam kad kaže sada. Nema veze. Žurio sam tad. Ekstra. Baš ekstra. Oh, fuck! GG. Gle kako mi leđa kad sam prosao vodu. Teodora je vrisnula. Ne znam da li zbog toga što sam uzeo vodu još ili zbog toga što sam se sapleo. Djecko. Ovo izazvao sam Violet Teki, moju sestričinu Teodoru. Taj YouTube kanal više ne postoji. Ona taj kanal obrisala, napravila novi YouTube kanal, a to je Feliumka. U stvari napravila je odavno taj kanal. Juhuhu TV je kanal mog sestrića Stefana. Više Stefan ne snima za taj kanal i on obrisao. Ima on svoje druge stvari što voli da radi. Izazvao sam Nevenu Božović iz Kosovske Mitrovice, moju omiljenu pevačicu. Ludo Đole. Oh, fuck. Oh! GG. Mi youtuberi možemo da gledamo svoje video snimke kako bi utvrdili gdje smo pogrešili i da to ispravimo, da ne ponovimo. Što da ne? Ček, izašao sam iz svog YouTube kanala. Sad ću se vratim ja na brzaka. Sad sljedeći video. Super hot. Ovo što sam igrao, što mi pomagala Teodora. Kad sam se spetljao. Kad nisam znao ovo da igram. Nema veze ako sam malo pre izašao iz svog kanala. Ali vratio sam se. Sad ga nagledamo. Malo će da učitam. Kako sam ubio rukom. Ja. Idi samo tamo. Tu. Krijem se. Šta hoćeš? Nesposobno.
malo premotam nazad, pošto je bilo ovamo linija crvena bila. Zašto stavili seks? Da bi se čuo. Seksi? Pa da. Pa mislim, moramo u ovoj igrici da mi budemo seksi kad ih sve ubijemo. Okreni si za sebe! Nešto internet zezam. A nadam se da nećete mi zameriti. Ubio sam ovoga. Okreni si za sebe, imaš još jedno. Okreni si za sebe. Imaš još. Evo, imaš tu. Ja ti malo pomažem u hodanju. Evo. U ovom videu morala Teodora mi pomogne zato što nisam mogao da pucam i da se krećem. Idemo dalje. Sad idemo gore. Ovo. Požarevac, idemo ka Vašarištu, da se malo vozimo. Moj prvi vlog. A ovdje pored mene je moj Cetrić. Cybernes. Super. Ovo, kad moj setrić Stefan Marković imao dugačku kosu, a tad sam ja imao kraću. Tad smo išli na Vašar da se vozimo i zabavljamo. Nismo mogli da snimimo kako se vozimo, da ne bi izgubili telefon. Ovaj video možete da vidite posle ove reakcije i ostale video snimke koje sam snimio u ovoj reakciji. Što ne? Danas je vreme ekstra. Evo, lepa muzika. Divan dan da se to iskoristi. Za malo vožnje. Sad ću malo premotam. Sad će da malo učitava. Gdje si krenuo? Rekao, hoće on to tamo. Čekajte telefone, stavite Evo, čekamo da završi neka tura, pa mi idemo. Vidite, Enterprise, nije, pepčurke. U ovom video snimku morao sam da povećam glas, da se derem, to jest kako bi se čuo u ovom video snimku, u ovom vlogu. Tada kad smo išli na Vašar, ja i Stefa, tada je bila gužva ka putu na Vašarištu. Morali smo nekako da se probučemo. Bilo je puno ljudi. Imalo šta ljudi tu da traže. Kupovali su, ljudi su neki išli da se voze. I mi smo se vozili. Baš lepo smo uživali tada. Ja i Stefa. Šteta, Teodora nije išla s nama da se vozi i da bude u ovom vlogu, ali nema veze, ona imala nešto drugo da radi. Idemo dalje.
da vratim dole, da vratim nazad malo. Ćao svima, ja sam Alfred 1000, a ovo je moj nov klip koji se zove Put do mog druga Mihajla. Idem kod mog najboljeg druga Mihajla da se družim s njim. Ja ga čekam negdje u grad, a on dođe po mene, idemo kod njega kući. Ima ja i on da se stvarno lepo zabavimo i družimo, da pričamo, pa ćemo da se i šetamo po gradu i bit će nam super. Ovo kad sam snimao, tada je bilo leto, ili 2017. ili 2018. Nisam siguran. Tada sam išao prvi put kod mog druga Mihajla u grad, u naselje jedno kod Požarevca. To je novo naselje u kojem on živi. On sada živi u Beogradu, radi. I ne možemo da se vidimo, retko se čujemo, mi se i ne sretnemo u grad, niti ovdje u selo, jer ne dolazi. Malo ću prevatam. Kažu drugo ljudi, snimat ćemo klipove, on i ja zajedno ću sa još... Da bude moj... gost. Da. Evo, sad ću da snimamo, da izbacimo jedan moj prvi klip kako budem radio vežbe. Snimat će me moj drug Alfred 1000 kako radim zgibove. O bože. Imam šipke, da radim zgibove. Može. Juče ja bi imao radio 5 zgibova, ali nisam snimao. Ja bih htio da snimam, ali ne da stavim na YouTube kako radim zgibove, nego da stavim na Instagram. U redu, stavit ćemo svude, kako god. Ovo kada je ja Mihajlo smo bili drugovi iz srednje škole, pa smo se odlučili da se vidimo negdje i da idemo kod njega. Baš smo se lepo družili, zabavljali, igrali igrice. Super smo se zabavljali, šetali smo se malo gradom. I tako, pili smo sok. Da pređemo put, moramo, valjda. A šta ti je u kesu? Moja trenerka. Trenerka? Stigli smo. Ok, šta da drugo kažem, idemo kod mene kući. Kod mene naravno, to je moj drug, Alfred 1000. Evo ga pored mene je. A ja sam Mihajlo Alfred 2000. Na nalogu. Da. Zapravo samo na nalogu. Piš Alfred 2000, ali ja generacija 2000, to sam, zato 2000 sam. A ja sam generacija 1978. Ako niste znali. Pa znaju, internet te dao, internet te... Kao što ste čuli, ja sam rođen 1998. 17. decembra u Požarevcu, Savezna Republika Jugoslavija. On je rođen 2000. godine. On je mlađi od mene. 2 godine. Dovoljno upazan za ove 3 godine kako već igraš YouTube nalog. Ovo mi je 4. godina. Od prve godine, da. Od 8. razreda otprilike, tako. A ja sam počeo u 16. godini da snimam. Da, Bruka, da ga nisu upazali sa 4 godine. To je Bruka. Bruka. Ali za mene nije Bruka, ja od ove, baš od juna meseca ovog imam YouTube nalog. Pravio sam ga prošle godine, ali nisam ga koristio.
u ovom video snimku moj drug Mihajlo je rekao da je on Pišajlo. Tada se zeza on. Ne znam odakle mu to, ali sigurno on smislio ili negdje čuo. Pa on se tako se nazvao. Njegov nalog, nije YouTube kanal. Imao sam nalog, ali nisam izbacio nijedan klip uopšte. Ali sad ću da krenem od ovog juna. Upoznat ćete i mene, ako ne ove sljedeće. Dok raspust taman će da se družimo. Da, dok je ovaj raspust. Pa meni će najbezbednije biti za druženje tek do avgusta. Od avgusta će počnem ja da uđem u biro da trata. Kada gladni da te hranim, druže moj. Kada gladniš lebac. Da kupim kod tebe. Lebac, burek. Pa svašta. Krosani. Da, svašta. Pa onda pice, pa pučiće, da. Znači, položio sam diplomski odličan ljudi i završio sam 3. godinu, ove baš godine. Ja sam moj diplomski rad prošao sa odličnim uspehom. Još samo treba da nađem posao. Samo malo, da... Mogu si. Ja nisam mogo tremem. I bilo vani iz ustupu da... Ovdje piše Vojvoda Milenko Stojković. 1769. posle 1831. Ti imaš ruke, Mihajlo, kao pileći bataci. Izvis. Ja sam rekao u ovom video snimku ima pileći bataci kao... Ćao svima ljudi, ponovo ja. Iz disa. Šta evo, ja sam rekao sve što sam imao. Snimat ću klipove normalno. Snimat ću ljudi horor, igre, bilo šta horor, pričat ću horor pričama koje smo se vodili. Pokazat ću vam i slike iz prošlosti. To si vidio od mene, to si vidio od mene. Da, ali ja... Malo svira od mene, Mihajlo, ali nema veze. On ne snima još za YouTube kanal, ne zna se kad će da nastavi, da počne sa snimanjem. On ima obaveze puno, pa ne može. Pa je ostavio za neki drugi put, kada bude izdvojio vreme, pa će da počne s time. Zbog nekih problema što je imao, neću da pričam, privatno je. I ja sam zbrojio šta mi rekao, zbog čega je on to prestao da radi. Ću kao moj drug isto pokazivati. Nećemo. I horore će da snimaš kao ja. Da. Ako imam neke horore, ali uglavnom snimat ću igrice, prosto rečeno igrice. I snimat ću kako radim vežbe, to ću nešto na kratko, vrlo malo, ali uglavnom bit će to tipa igrica, možda i challenge neki, ali neće biti nešto, tražite obilan neki. I šta još ću snimati? On će uskoro da počne snima. Snimat ću i šetnje. Će snimam neka mesta na koja idem. U stvari, interesovao se. Snimit ću vam i školu, Jablinu koju sam išao. I moju osnovnu školu, ovdje još malo Sveti Savu. Evo, prolazit ćemo sada pored nje, pa možeš i moj drug Alfred 1000 da je uhvati sada, u toku snimanja. Pošto prolazim pored osnovne škole, još malo, blizu su. Još malo i gotovo, još malo pa ne stalo. Još malo pa ne stalo. Da, tako da, ja sam kao moj drug, ja sam... Moj drug Filip je sad 1. godina srednje škole, on ima još 2 godine da istrpi. Ali on, njemu će brzo da prođe. Ali to će sve da prođe. Vreme je brzo prošlo, pa evo sada kako ja izgledam, a sad vidite kako izgledam u ovom video snimku. To je to što se tiče ovog snimka. Idemo sljedeći. Nemojte misliti da je kraj za ovaj video snimak. Reakcije. Idemo ovaj. Innuendo Bingo Challenge. Brate! Imam nešto loše za reći. O što? Ne popio ujet za smirenje. Jesi što smirio? Nek si čitav kutiju. Te sad reci! Umrla je! Mama!
Šta smiješ, mater mi Jao Bože, ovo je jako smešno. On se smeje, a majka je ovome umrla. Omča to snima skeč za svoj YouTube video, pa je postavio. Je sad dobar. U ovom trenutku sam se ja nasmeo prvi put u ovom In the Bingo Challenge-u koji sam snimio sa Teodorom. Jako je bilo smiješno. Nisam mogao da izdržim ovo što je Omča uradio, smiješno. I ovaj njegov, kako se zove, ne znam, možda drug, nemam pojma, nebitno. Ali idemo dalje. Jao, taj internet. Koja sudbina, brate, njena želja je bila čitav život da njen prah bacimo u vodu. I eto njezin prah došao sa računom za vodu. Mama, sad završ u potoku. Molim te ti, hukni mater, dale u papir potok, ne mogu ja. Vidite ovo. Budala jedna, dovoljno što je žena umrla. Još će sad čitav život svoj ostati u minskom polju. Luđače jedan, manijače jedan, kacapu jedan. Još si je ti popišo. Samo si ti ostao. Ludaku jedan, kasapu jedan, manijače, još si je ti popišo. Ekstra, bre. Familije, brate, kad se zadnji put kupao. Če, mama, ja sam gladan! Mama je otišla na onaj svijet zauvijek. Sa tvojom pišakom. O Bože. Ovdje se prvi put moja sestrična Teodora nasmijala. Ja sam 2 put se nasmijao, ona jednom. Sad. Pa kasnije još koliko put. Pa mi prešišala ovo. Ideš mašinu, imao 3 godine garancije. Kako slatko spava, samo da ga mama može vidjeti. Imamo plan za kod jednu ovca, ali molim te reci mi, koju ti nisi imao? Ajde malo, premotam. Ono nisam materin. Najmoj Gari preživio. Taj ovim ljudima samo hoće šume, planine, voda, sve ćemo im prodat, ali da plaćamo im skup. This better is Qatar. Šejk, verim šejk. Ajde mi hotel, šta ću sad? Kud ga primi? What hotel is this? What have you done to my hotel? Where is my dog? I hungry eat dog. Very good is hot dog. You destroy my hotel, you eat my dog. This is no hotel, this is shit. This is toilet. Koji ste debil, kako ste adarac zapad? What you say? My brother, no problem, you tear down my hotel. We can arrange something, you give me $85,000 and it is going to be okay. No problem, Ibrahim. Sheikh is money. Buyurun Sheikh, come to my car. Sheikh is money. Thank you, my Sheikh. I have little problem. What problem, my Sheikh? I have 1, 2, 3 wives. On vaki 3 zanima. Debeli gmaz, šta sad hoćem? What, Ibrahim, what? What is gmaz? Gmaz is very handsome man. I want blonde Bosnian woman. Yellow hair. Do you have money? What? Sheikh is money. Show me what you have. Jelena Karleuša? No.
Marija Šerifović. No. Marija Šerifović. No. Shake. No gays. I Lepa Brena. Oh my God. This love of my life. My bride. My brother. Take me to her. Traži Lepu Brenu. I love you, Lepa Brena. Pa ga sad varaš, Ibrahime, stara varalico. Evo ga Garibu ovdje našao, pa vići nešto. I have this hotel, do you want to buy this? No hotel. Lepa Brena. Go to Lepa Brena. Jay, do you want to buy this river? I don't care. For water, I give you $100,000. For Lepa Brena. You have 3 days. Bring Lepa Brena. Okay, I'll bring you Lepa Brena in 10 minutes. I will be right back. Lepa Brena is my life. Za ova 3 dana sam naučila bosanski da pričam. Ja sam Lepa Brena, Ibrahim. Ja 3 dana tražim svoju Brenicu. Jao, Ibrahim se stavio periku i kaže da je ono Lepa Brena. I momčak ga provalio da je on Ibrahim, a ne Lepa Brena. I to je to što se tiče ovog videa. Vi lajkujte, subscribeujte, komentarišite i delite ovaj video snimak ukoliko vam se sviđa. Hajde idemo do 300 subscribe-ova. Kliknite na to zvonce, ništa vas ne košta kao što sam rekao. Pratite me na Instagramu, na Stokic Milos Pozarevac. A do sljedećeg videa. Ćao, vidimo se.